Assalamu alaikum dostlar, baykelер, inelер. Бүгін 14 февраль, жекшемби, Қарауылта мал базары. Бұйырса, сіздерге малдардың бағаларын чагылдырып, каналыбызга катталганды, лайк басқанды унутпайбыз. Достор, сұраныс жакшы комментарийлер калтырабыз. Бүгін мал көп, именно кой жак. Бұйырса, бисмилла деп баштайбыз. Бұйырса, кой жакка да жетип келдик. Козлар қаншадан тұрады достар? 10-дан. Еркек козлары 10-дан. Саттыңыз бе байкес? Жоқ, бұл саттыңыз ба? Қанша? 10 мың. Қошқорлар қанша? Қошқорлар? Иә. Қошқор қанша? 20 сұротасы. 20 сұротасы. Қойшы ғой? 18. Арба қошқор. 9 сұрады. 9? Қозлар қанша ма кекші? 8-тен. Енелері жоқ, ә? Енелері жоқ, 8-тен. Сіздікші байкесі? 9 кечкеңіз? 6-9 тен. Чарба қойлар қаншадан да отырсан? 13-тен. Иә, 13-тен. 13-тен чарба. Байке, чарба қойлар қаншадан да? 13. 17? Urgaç ya burada ya? Öpötte urgaç. Jetiden be mayda bozları? Jetiden değil. Uçlap ketdi жаңа. Ama qoşqorçu qırqılgan. 20'dan. 20? Qancha sur o'tasiz bayka qo'zli qo'ydi? 14? 14 ming. Bu qo'zlachi? 12. Bu erkek ya bari? Erkek. 12, 11. Sen kaçıyorsun? 11. Ya. 11. 11 değil, 11. Araba koyuyor. Kosmen diye. Ha, kosmen mi? Kaça kosmen? 10. 10? Kosmen 10 sıra odası. Ama o kozu çözüyor. 9 sırada. 9 sıra. Ki kozlar qanchadan sıra odasın? 9'dan? Erkek 9. 8 jarımga берем. Urgaç ya. Ama hiç giderimiz. Кички 10, бул сатылды. 8 жарымга берем. Bu 8 jarıma gitti mi Urgaç ya? Берем эркек. Ha, erkek 8 jarıma gitti. Bu erkek 8 jarıma gitti. Qanchadan sıra odasın qo'chqorlar? 14? Moğollar 14 ming deydi. Sizde geçe bayken o çoğun qo'chqor. 40? 40. Gichki 15. 18. Gichki 18. Semiz qo'y qancha ekan? 25. 25. Semiz baylangan qo'y 25. Qanchadan qo'zlar? 12 jarımdan. O çarba qo'ychi bayken. Sarma qo'y 14. Çarba qo'y 14. Özlü 14 be. Ama o qo'z qo'chqorchi? 16. 16. Mına mal жерден балаға қармап кеттір, байкем қармап кетті дейді, линиясын білбейм дейді, қозы түштейді. Жақшы қошқорлар, қозы қошқорлар. 10 тартчы, бұл Светлерлер. 40 пакет. Қаншадан сұрап отырсың? 40. 40-тан? 40-тан сұрап отырсың. Артынан, астынан. Қанты байке? Қанты свет. Қанада чоң. Ечки қанша ечки? Қандайсың? 6? Шарба қойшы? 9. Қошқорлар сатып отасыз ба, алдыңыз ба? Қаншадан болады? 20-дан. 20-дан дейтін байланған семіз қошқорлар. Менікі 19 ле. Сіздікі 19 ле? Байкенкі 19 ле екен.
қаншадан болады? 2 ғой. Олар ғой? 18-тен сұрап отырсыз. 18-тен сұрап отырсыз. 18-тен сұрап отырсыз. 2 тіш қой, е? О, 2 тіш. 18-тен сұрап отырсыз. Қанша бұл чарба қойын? Чарба қойын қанша? 11 мың. 9. Siz kaç uğraş? 17 жарым. 17 жарым. Urgaçı? Urgaçı. Qancha? 14. 14 Koktu, мың. 2 tiş. Ha, 2 tiş. 20 jarım. Qo'zlar qancha? Qo'zimiz? Erkek qo'zi? Erkek. Erkek qo'zi 11 deydi. Aldınız be Bayke? Oo, bolsun. Bayke qanchadan bo'ldi? 6,5 aydan var. Мына Байке, реальный баланы тартамыз. Байке алып тұрмын ол жерде. Так, 6 баш, 6 жарымдан алып тұрмын. Семіз қойларды қаншадан сұрап отырсыз? 15'ten. 15-тен? 15-тен. 100 сом çözüm, 100 сом. Ayet atarım o, 100 сом de bu. Қанша беріп отырсыз Байке? 100.900 беріп отырмын тек ешкіге. А, ешкіге? Бol, 3900 беріп отырсыз. Бol, не кетсем мына. Қозы қой қанша Байке? 12. 12? 12 сұрап отырсыз, да? 10 мың келі. Қозы қой қанша Байке? 18 сұрап. 18? 18. Байке, бұл породасы башқа ғой? Құйрығы. Етмен құйрық. Құйрығы башқаша екен. 18 дейді. Байке, қозылар қаншадан сұрап отырсыз? 8'den sұрап. 8-тен? Бұл чарба ғой? 13 жарым сұрап. 13 жарым? 13 жарым не чарба ғой? Қаншадан болады Байке бұл? Қозысы жоқ тұр. Қозысы жоқ тұр, 14 сом. 14 сом. Мол бар, е? Қозылар жоқ кен 14 мың. Дос, чарба қойлар қаншадан болады? Ya. 10. 10-дан? Aa. 10-дан. Urgaç қозылар қанша екен Байке? Тоқлар. 13 be. Semisrep be. 13. 13 ya bu be. Duram. Muz. 11 jar. 11 jar. Kozlar kaçtan? 9'tan. 9'tan. Erkek. Erkek burgası 9'tan. Galiba. Koy kança? Ha gitti uygulaydı. Evet, вот это взяли. Сколько Байке? 8500 взяли. 8500. 8500 kaldı. Mal buyursun Bayke. Ha bak. Bu çarba koygança? Ya. Bol orle. Seninkiçe dostum oğlu. Urgaççı o, Kançadan mı o eki o? Ya. 11'den? Urgaççı. 11'den sұрап. 11'den sұрап da sağ kızı. 11'den ötüp kaldı o. 11'den ötüp kaldı. 11 oldu. 11 болып тұрса. Байке, семіз қара қойлар қаншадан? Қаншадан сұрап отырсың? Мынау 20, мынау 18. 20 екен, бұл 18. Сіздікіше Байке, семіз қойыңыз. Алдыңыз ба? Алдыңыз ба? Қанша болды? 15 kaldı. Ha, koç korktu be. Bıçmal. Ha, bıçmal mı Bayke? Soy 16 gitti. Bıçmal. 15 kaldı. Toğusun yer öttü. Berbecek. Çarba koyuyorlar var kança Bayke? 10 mindən veremem mesela okşanıraq. Valla bərində. 10 mindən verip veremem. Molçu Bayke mol. Okşanı sizge 14 min görürəm balası. Ha. Yürüyüşünün varsa olsun 14 bin verip çevirelim. Urgaç'ın kança sürü oldu? 18. 18? 18 bin verip. Bu koy kança? 14. Ya. 14. 14. Boğuz be. Niye bunun parodası? Kiçinekeyler. Egisten tuyt he? Bu koyun kança? 15. 15? 15 değil.
Ургачыларды 8,5 дейсиңер э? Олар 8,5 сурап атыптыр. Семиз кой канча бул? 20 сот. 20 сот. 20 дейт. Канчадан сурап атасыз? Ургачты. 12ден. Атага канчага бербей жатасыз? 11'den. Bermeyin. 11'den de, 11'den bersem олар бербей атып. Бериңиз да атадан мал кылсын деп. Meyil taksırga vereyim de otam. Берейин деп атасыз ба? Ertemen 11'den sıra. 11'den bereyim деп атам. Мамо 2 кочкор 70 болду э? Eko 70 А, 70 35 000'den bu. 35 миңден. Кочкорлор алыштыр ма байке? Бутна вайлабы. Опа, жамбаш кетти. Orada. Мамолар 35 миңден. Çıkmayt tezgin, çıkmayt. 90 kilodan çıkmayt. 35 миңден. Eko minimum 90 kilodan. 90 kilodan veredik. Sana Байкелер Kırgızlara ait шырлай беришти. Отвечаю. 35'ten. Berekesin versin. 35. Ne paralar demek yok? Билбейт. Канча болот улагы менен? Я. Эки улагы менен эчки канча? Екі құлағы менен ечки 13 деп атабыз. 13. Могу? Егіз ұлақ. Бір 6. 6'dan mı? 6'dan. 6'dan ki mu? 13 deyip. Достор, каналыбызга атталганды, лайк басканды унутпайсыз да бир жолу. Силерге буюрса бүгүнкү мал базарды калтырып бердик. Жакшы комментарийлерди калтырабыз. Мал көп. 11 уже саат.